uyu munsi tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu munyemerere turebere hamwe amakuru amaze gusohoka cyase amakuru ageze hanze ko RDC iri gushaka gutanga intwaro ku mutwe wa FDLR ngo bibashe kuba byatera u Rwanda. Ibyo ni amakuru ageze hanze ndi kugira ngo mbasesengure muri rusange cyangwa se nyabashyirire hanze namwe bashe kuba mwabimenya cyase mwasobanukirwa ibijyanye n'iyi nkuru yageze hanze. Ngira ngo ntubyumvishe neza mbabwiye ko RDC iri gushaka gutanga intwaro kuri FDLR kugira ngo bibone itangiro cyangwa se imbaraga zo kuba byatera u Rwanda. Nuvuga ngo abasesenguzi muri politike bemeza ko gushora igitutu ku Rwanda no kuri AFM23 mu gihe FDLR na RDC byirengagizwa bidashobora kugeza ku mutima urambye ibibazo byo mu karere. Twihuse cyane wowe uri mushyashya kuri iki kiganiro kanda subscribe cyangwa se niba uri mushyashya kuri YouTube channel kanda subscribe kandi like wandika na comment ubundi bwo twikomeza. Rango uyu munsi inkuru yacu tuyihera hanga nyuma y'amezi hafi 8 u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bisinye cyase bisinye amasezerano y'amahoro ngira ngo murabizi no guteza imbere ubukungu teganya no gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR. Ubuyobozi bwa RDC buri gutegura mu ibanga uburyo bwo kongerera imbaraga FDLR no kuyiha ubufasha bw'ibikoresho. Ubwo ibikoresho tuvuga ni ibikoresho by'intambara ngira ngo bari kubyumva hagamije kugaba ibitero ku Rwanda. FDLR ni umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abarimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ubakorera mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa RDC cyase RDC ku bantu mutabizi neza ubwo ni mbese namwe murabizi ni Kongo nyine tuyo bavuga RDC bashatse kuvuga nka Kongo tu. Rango hari amakuru avuga ko umugambi wa leta ya Kinshasa na FDLR ugamije kongera ibitero ku butaka bw'u Rwanda by'umwihariko mu turere twa Rubavu za Musanze. Amasezerano yashizweho umukono ku wa 5 Ukuboza nimvuga ku wa 5 ngo ndavuga ku itariki 5 Ukuboza 2025 ategeka ko RDC gusenya FDLR ariko kugeza ubu uyu mutwe uracyakorana n'ingabo za FARDC. Amakuru yizewe agaragaza ko mu ntangiriro za Kamena 2023 Kuri Christophe Mukubugaburi ukora mu ishami rya gisirikare riri mu biro by'umukuru w'igihugu cya RDC Maison Militaire akaba anashinzwe guhuza imitwe ya Wazalendo mu majyaruguru ya Kivu. Yayoboye inama nyinshi zabereye ku kigo cya gisirikare cya Pinga mu karere ka Walikale. Abitabiriye izo nama barimo abayobozi ba FARDC, FDLR n'imiryango irwanya u Rwanda iyobowe na Fabian Singaye umukwe wa Felician Kabuga, umwe mu bagize uruhare rukomeye mu gutera inkunga jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu byaganiriweho muri izo nama harimo kwinjiza abarwanyi ba FDLR mu mitwe ya Wazalendo hagamijwe guhisha imibare y'abarwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba ndetse n'uburyo abayobozi ba FDLR bacungirwa umutekano mu gihe Amerika yakongera igitutu kuri Kinshasa ko ishyira mu bikorwa amasezerano ya Washington by'umwihariko ingingo yo gusenya uyu mutwe. Banaganiriye ku myitwarire y'abarwanyi ba FDLR ku rugamba ndetse hemezwa gahunda yo kubohereza mu myitozo ya gisirikare haba imbere muri RDC no mu mahanga. Ingingo nyamukuru kuri bo ariko yari ukongera ingufu FDLR no kwigumisha hafi y'umupaka w'u Rwanda, hanyuma hagategurwa ibitero byinjira mu turere twa Rubavu na Musanze. Umujyi wa Rubavu uherutse kugabwaho ibitero bikomeye mu 2025 byahitanye abasivili 13 abandi 177 barakomereka. Musanze nayo yagabweho igitero bikomeye mu 2019 kugira ngo murabyibuka ababizi mu Kinigi bihitana abantu barenga 10. Mu myaka 30 ishize FDLR yagabye ibitero birenga 20 ku butaka bw'u Rwanda
bihitana abaturage bo mu majyaruguru y'uburengerazuba. U Rwanda rwasobanuye kenshi ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ubangamiye umutekano waryo ari nayo mpamvu rwashizeho ingamba z'ubwirinzi ku mipaka iruhuza na RDC cyangwa se ku mipaka iruhuza na Congo. Amasezerano ya Washington yashinzwe mu Kuboza mu 2025 ateganya ko Kinshasa igomba kurundura FDLR, u Rwanda rukabona gukuraho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano bamwe mu basirikare b'u Rwanda zivuga ko ari igitutu kigamije guhatira u Rwanda kubahiriza amasezerano y'amahoro, ariko ingabo za DRC n'abayobozi bazo ntizigeze zifatirwa ibihano nubwo bizwi neza ko zikomeje gufasha FDLR. Abasesenguzi muri politiki bemeza ko gushora igitutu ku Rwanda no kuri M23 mu gihe FDLR na RDC byirengagizwa bidashobora kugezwa ku muti urambye w'ibibazo byo mu karere. FDLR iracyafite ubushobozi bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda mu gihe igikomeje guhabwa ubufasha na leta ya RDC. Abatanga amakuru batandukanye bavuze ko mu bayobozi bitabiriye iyo nama harimo nka Cool Franchi Mutunda Kampamba ashinzwe ubutasi mu karere ka 34 ka FARDC, ndetse na Cool Solomon Tokolonga uyobora akarere ka 2402 akaba n'umuyobozi w'agateganyo w'agace ka Pinga kabarizwamo Walikale, Masisi n'igice cya Lubero. Aba basirikare bavugwa ko aribo bashyikirijwe FDLR toni zirenga 3 z'amasasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare mu burasirazuba bwa DRC. Mu ntangiriro z'uyu mwaka mu bayobozi ba FDLR bitabiriye iyi nama harimo Brick Gen Bernard Hitimana uzwi nka Mutunzi uyobora ishuri rya gisirikare rya FDLR na Cool Pierre. Raporo y'umuryango Human Rights Watch yavuze ko hari abasirikare ba FARDC bagiye mu nama na FDLR iyobowe na Cool Tokolonga wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi mu mutwe wa 3411. HPR yatangaje ko yakire amakuru yizewe avuye mu basirikare ba FARDC bari bayobowe na Tokolonga muri regiment ya 3411 avuga ko yahaye ibisanduku byinshi by'amasasu ku barwanyi ba FDLR mu gace ka Kazoloho muri Nyakanga 2022. Mbere y'amezi abiri amagana y'abarwanyi ba FDLR na SMC FDP imitwe isanzwe ifatanya na FARDC bagiye ku rugamba muri Rumangabo na Rugari. Ruvango amakuru ntago arenga ahangaha tuyasoreje. Ngira ngo abeshi mwabyumvishe ko twagiye tugaruka ku bintu byinshi ko nyine iyi RDC iri gushaka cyase iri gushaka gutanga intwaro nyine kuri FDLR. Ngira ngo abagiye tubyumva mwumvishe ko leta Zunze Ubumwe za Amerika cyase ku muganiro w'amahoro ku kiganiro cy'amahoro cyabayeho hagati ya Kongo n'u Rwanda bavuze ko Kongo igomba kwirukana iyi FDLR muri kira gihugu uramutse ugasenyuka bakawusenya, ariko ibyo ntibyakozwe babyimye amaso. Ibyo ngira ngo mwabyumvishe. Niyo ngo aya makuru
amaze nk'amasaha 5 ageze hanze ndavuga ni nago nayiherana namwe reka nyabahereje ku muntu twajyanye kuri umuntu rero reka ngushimire uri umuntu w'umugabo thank you ubwo tuzahure mu kindi kiganiro tugiye kubakorera ngira ngo buri munsi dushyira ibiganiro bigiye bitandukanye icyo gusobanura ukanda subscribe kugira ngo tujye dusohora ibiganiro ubashe kuba wabibona murakoze cyane reka tuzahure mu bindi bigiye bitandukanye.